Ka kenhun ki nong kamai thok thok arshaka hapo nong ba shilong ka right to serve ki ba shakhen kidi ki ba kamai be an manta ka sngi palei ki la shimlang ye rai man sange kamai shwa bat kin up ye rai ha jing kendu lashai ka sngi yu commissioner transport ka sarkar jala ha jing kendu bat kilat pathai kubor usamla keno khenri ubade convener ka right to serve le thu bakum ka kenhun kam snutan nat bat ka persha ye jing khenra ki pulit dto iki thuk archaka bakamai dakaba dan kuna hadu 10,000 tingka henry kala kerpat iki bor bahalor bat iki pulit bakide ban sange shwa ban bat ne dan kuna iki nongnya thuk uteu nong yalam kene kan hun thuk ula pentip pamenta hi kesngi kilawani kendu yu district transport office DTO Shillong ban panjing shai habede bat kene bat nakeleng DTO ula pentip bako hukum kawan tiki minister ke sarkar jela ban khenrai ki thuk nalor kane kini kin nongnya archaka kila penpau baki yusa haka umdum khamyo jingshai namar arsnem la sa teng ke jingkwa ban ai ke jing itu iki nongnya archaka dakata ki individual permit ki klem jubab bat dakaba shu aidau bahab ban thau kata ka megalia motor vehicle rule henry ka pen kedet bawat la ki archaka ki don ke jing trang ban yo permit penban shumi kensan ban bat dan kuna iki archaka shu ulong bakakan hun katip bakide ki bakamai be an henry ki archaka ki kwa ban kedup ne ban itu kum kita ki nongnya archaka bel register henry kini baro kide ki jing ken sting bat listing ke sarkar klem da pensya skor ki jing dawa la arsnam Nakaliang barai kusel kedi kabangi kamai ling baka arsaka ngilati bi ba ngiladep ai kijing tho na do ngatrai kom nakaliang ni press tu etep bat fi la penting kabangi dan ngi bala ai kini ki report ki memorandum ki dungi sepo transport department paper de kajing song kelan jungi mentang sing karai kabangi sim mengi mentang sing kedi ling baka jingja ko minin min sisngi halo jongki kena ke bayi kamai lengba kini ki arsaka te kajing karai bamentang singi kedai kabangi lawan kendu yu DTO te halo jong kata nakaliang jung DTO laong ingi ba ya ka order ka bayo banle ya kene ka checking kedai lengba jong ka kini ki aggregators te kawan ru napo ki ki ministers hapo DTO te kata hi ka bongi wan kendu mentang singi te karai ka bami na po DTO ka kalong bet ba ngin haban kendu sa commissioner jong transport halo jong kani ka checking but nakaliang jong hi ngila demand na do mentala almost 2 years ya ka permit individual permit te hadu kat mentaro ki khem patsim ki dang kim patsim la ban ai kani ka individual permit yangi te nakaliang jong ngilali kendu ya ki minister ya kini kita ki transport commissioner ya ki assistant commissioner kila ongingi ba kedang hapsna shwa ya ka meglaya motor vehicle rules te kad hadu menta ka sumi kensan kum ka tu ka jingja ka ba menin misi singi ka long ka eke ka bakta ya ki member jungi ki bai kamai te nomor ka kamai jungi flate bi ngila ong ba ngidi ki ba kamai jakpo ngidi ki ba kamai ki ba besah yang hasam gidon ru ki kena kelas ki kena puli ki ba daladi ladi ki kersan kumbaong le konrad da ka buram chief minister jungi preston tingsong bolong deputy chief minister te yong ba what depend tang ha ka kam sarkar te ka ba menta mangi ngilale da ka self benefit self interest katne ngilaya chakmadu ngidang saban te ha kano korukam haban nakaliang jungi ru ngilate bakal ade ka illegal ngitip bakade ka illegal kane ka bangi kamai tama ngila kwa bangin long legalize ngila ajing tho sapo ka sarkar ru ka ba ka sarkar hi kasim sting ya kini ki baro ki bangla ai mangi te halo jong kata hinga kwa ban pensai ba nangne sakmat mentang singi asim karai bangin long ka kini ki bakamai baro offline ngisim da karai bangin kamai ngin song da ka indefinite straight anda la sai ngila adep kendu yu transport commissioner ngin sampai karai ka ba kumno ngiyo na po transport commissioner visual permit ni ajing tho sa sarkar namar ba nadu ki tu ki por ki bala ya ju dei kini ki ya ka permit ki laai na DTO tama andala dap nang tapan ni ha bandung baki aggregators dan nakaliang jungi hing la pansai barobor ba ya ka sarkar ngila pansai barobor ba ngimla bandung baki aggregators te
Namar beli ba ngendarung bagi agritas kalalong arsa laisa bangin siu ya kejingyo jungi. Namar kalalong ke bae. Bot kiba kamay mentaro kadang kadang bun kejing yangi. Tingin rung sabat kita ki agritas te kalong ke ba ta. Tengam nakalyang jongaru bar kakunhun jungi hibaro ngimkhang ya kini ki agritas local agritas ki bagidan. Ngikwa hi ba ngila ikram transport commissioner bakini ki he sarkar ngila ong ba de bandan hi ko online ba ko offline. Tamba nakalyang jungi ngikwa ba bakandon ka offline ba ka online. Agritas man ya agritas mengi ki ba ko aban individual permit offline nginya be offline. Kenduk mentasi ya DTO te daka boburam kai ka outcome ka bawan nang ta kalong ba DTO le imdan hina ka bor hakti kasong ba ya ki minister ki babat ya ka department mo te halor jong kata ka de ba kata nakalyang jungi nyong ba shwa bakan mi kane ka jet sru ngi la da bai ki jing tho jongi nadu ki ki por ki ba mental la thai arsenal ma ngi la dan la arsenal kan ti te halor kata ngila ai jing tho ba kini ki trouble ki memorandum jungi ki bang la point out angne ki labun ngila ai kopi seboro thrai ki kirit ne kemri de ke jungi tamba ke rai ka bang yo na po assistant transport commissioner te kalong ba uang mengingi ba on up ondal adep sna ya ka Meghalaya motor vehicle rules nomor 4 ban ai yang menta ya ka individual permit nomor 4 adep sna ya kata ka rules ai kembang lawan ngalaw ngi lawan ni kendo yo DTO te DTO ong ba ka order kawan lagi bahaya te ngimut ban kendo iki bahaya halor kata ka jing chapan jong gini kena jongi bat ki ban sawan ro ma ngimla ban tip bat ki ban sawan ro te gini ki bala adep chapan ngi kirpat ba sobha ngindal kendo la saya komisioner ngin saong ba sobha ya gini ban pelat no na kata ka 10,000 ondal adep sna ya ka Meghalaya motor vehicle rules lada ki penken ya kata te filala ban sim ya kata ka fine ka ba kanok ka bubu ka sarkar kan ya ka bamenta ka ba ka sarkar ro kadang badang hab ban sna soy ka Meghalaya motor vehicle rule te kata hi ndala adep te ibasa afan ngiyo menta kemba kanong kemba kharwei khat arngot ngiyo ya ka bamenta sing ken ki bawan hangne te ki ong ban fine 10,000 te ki klem pat fine te nakalyang jungi dung ilasim ka ngilasim ka majority discussion ba ya kane ngila ikram ba DTO ro ki ong ban bu por khatsan singi te ngilasim ka por namar ba nyong ba sir fi ai por hodo tang khatsan singi te kalong ka ka bazinjar 10,000 kam te ka basuk bakin yok maki bakin siu te ong ai suggestion kum DTO ro ong ba fila ban kran ni bahaya bahan kenang bakin laj maki ro ken kata ka bang akran nadu mensuaro nadu mensuaro badan meeting kajingi jungi gade ba ka sarkar hi te kale ka pen sim jaringi namar ka identification ngim dan lau tu di baka maine udi bahayeng kintip sei kata fi ngim dan identification te halo kata ngim la bodong ba di baka maine udi bom kamai ya kata namar ba kadi ka sarkar hi ba penlong kum tu te ka identification na kalyang jungi ya kata hi te ngin numla re bodong udi baka mai bom kamai tu ma kata hi rai ki jungi ki bangi syong dagasngi hadian bangi la wan ban kendu jau video badan buram jungi ye karai ya ka pementangin ay ka indefinite strike ka bamut ngin sange kamay nadu menta ka janmiet hadu lasai ke singi anda ngilawan ban kendu ya komisioner ye ka karai no komisioner halor kata ka jing bat keyboard jong ka anya ka ye ki skuti bat gini ki para ba kamay bangi tingin sa abyang inside update itu. syukur pat ya kani ka Meghalaya enforcement transport sobha ba ya ka bamenta kasni bat hadu lasai ondang ila adep wan kendu lu komisioner sobha ban stop soy kani ka checking namar ba katkum ka jingi kendu jungi DTO namar yong ba ngi haban kendu ya ki he sarkar swa ngin salah ban jam sakhamat te nakalyang jungi ru ngi kwa ba ya ka Meghalaya enforcement transport sobha ban sange swa up ngin dal adep kumangala ong mene dal adep sna ya kata ka Meghalaya motor vehicle rules te lada kidon gini kena ba kamai be an halo jong kata ka rules filala ban bat Halor katuka yangi kipara bakamai baro ki bakamai arsaka po nongba silong ro yang terpat baro ki bakamai kimdai ban nadu menta bla sedang ya kan ka indefinite strike mut kimdai ban ket passenger napok kistan ki bangi jiang motran lain kra PB Malki dan Kiti Anjali Nong Themai Mandarting
berkomta terter. Di ya kapamenta kin sange swa anda ngila adap bani keran bu komisioner. Paru iki passenger ki patba ki baju ye syang lingba kan gajing sakri jungi lingba ki arsaka bakin sobha panesha bani sipur namar kajing le jungi ya kani kam namar bangi dan kam bangin kamai sok mensiam nadu nangni skmat pat namar ngi up ya kata permit na government anda kila ada pansna ya kata Meghalaya motor vehicles rules.